Abusuan baso ano ahye amayesa pepe Adwumpan TV aka Nkratam Kinkon aka Fufukin aka Bema yemfa na ire nim nyefam. Abusuan ndie kwan so on the most serious note Ghana for bi munye study. Ghana for munye study pa because Queen Elizabeth mesremo mama nenko dadin. Mama ame nenko dadin se Ghana for no bi e de maami eyie adane beef. Ghana for bi e de maami eyi adane party Ghana for bi postu maame chese o makoye na maame ne poster eda ko tale mu fi obi mpo akoye eda tale ne hall obi akoye maame posters eda tale ne kachi say e pay free visa Ghana for munye study because mu ye gu Ghana man ni mas too much na we kura ni kire say we ani kire say maame yame ehira na drum pempen so obi a wato nsa afre na mo how pa na say mo how pa ene say abuso ba so no follow page na maye ba so no follow page na eda maye me dwene Ghana phone bi ho amente ase Queen Elizabeth we nyan kupon adom no afre no so nkonkonko dadin afre na Ghana phone no fa an obi mponi obi ayaka just because of say eye no ho moje ho achinye eye no ho moje ho achinye no obi no obi ayaka wo ho na manfo obi mpo aye ready say Queen ye bompa ye say ye hwese na asante hene be kubia ne adi na tem se bi na asante no kwa yi ne bia efam ho bei otumfo se duto kwa yi ne bia efam ho bei na da bia na say medwene mo amenti ase isa Adwumpan TV ye beta the house the aba life ti wo ba so anwa de no wa follow page na eda maye Ghana fo bi mo Queen Elizabeth ye na modada no beef no monye study mo pe free visa me boa ntu wonim se o ye beef e wa Queen Elizabeth ye no ho na out Germany a wakota mo Ghana passport na da ko UK embassy se me pe free visa ko UK me ko ye yi o te Ghana wata mo passport ako e kan se British embassy e wo Ghana ko se o pe free visa ko ye yi mo ni na ho akosi Brunei nye sa anoma na mo ye no abrofo enye saa neoma na moye no obi enwu wo Ghana e ma abrofo nye your posters en fatalitalom ka ho e o UK ho mote de meka no abrofo no omonwu omho ni masesa o abrofo nye saa de nti Ghana fo na mode motetete wo na TikTok any Facebook mode Queen Elizabeth ye na turning to beef a mo se mokopempam entoma mokopempam entoma wo de Queen Elizabeth ye no obi ansrem we sala ai na me free ma tukwan ma ko UK me ko do UK no me ko Queen Elizabeth yi o ye be ma brabie we so ye oba brabie mo de ye ntokwasem why mo ma me nkoda wo na mo fa nwene mo busuafo ho obusuani efiri mu a no aye saade na wo ye no so obusuani efiri mu a na saade na wo ye no waye mo ma Queen ne ho nto no ma me no wanyini nyame ato no nsa afre na mo ma me ne ho nto no na mo nya se mo dada ne beef no murada ne beef na mo de beef mu ho na emoa mo Adwumpan me ka kire mo we susu ya asem enti chese mo de ade na mo ni ji efunu ho sa ade nte mo ni ji funu ho sa we se kurompo yesa hanfufo ni bi kurompo de free visa enu ti kurompo yesu tonfo kurompo se won kono because the year sa hanfufo ni bi enia presse on pe free visa e da ba yi ni bi na komba no maka mo fa buru nya ho da wi akokọ munya ni mguase na mugu oman no na emoa ayenfofo na ayenfofo nketengete na nka mo pese mu di otumfo ani mbesi na manfo di otumfo atem munya study chese Queen awunti no mo ya ahini awudi no chese enti no mo ko pe free visas na mo afafa manfo aka mo di ko e business ese yeso ko Ghana ayenfofo nketo no bi jo majeja manfo sika edi no adenti a Queen afrim omba be ko ayi nti wa pese obeku bia connection 400 million 300 million mo famla mo nya study nya sa Adwumpan start say expose mu a mbusu muja nti na mayire mo ho eno obekọ we efie ni mu a Queen Elizabeth picture da ho obekọ we efie yesi cheso mo ye connection ni bi krompo up printing pictures on that tally om gate an why Ghana for bi mu so adwene wo for mo nti na be gye adi no mo discuss akoma wo mo abusia ya me na ho na mo de TikTok na mo de Queen Elizabeth yi na da ne beef no mo so a mo se mo wo ayi ya kan say
Facebook amode Queen Elizabeth yina dane beef no ayem fo ngeto amode dane beef no monye steady pa ade nyame adoma ye ko adwuma ye bedru fia betim piga atem samia medam asem besia obaso a me kan for tap send edamount first time na send this ko fia we here promo code adwene pa no abo agum me say kan for a divine organic skin care product edamount divine so ebo adwuma nkun kala bia o pese o kala e kama bia divine benya amount divine sound pills aba pills na eboa e mana stretch mas wo mo health yes so ho pese o trinye kama health yes so be de beboa tebusua Adwempan TV wa so bia no follow page no na subscribe edamaye ko YouTube a obenyaye e wo honom Adwempan TV Becky TV Direct TV Adwempan Media ko TikTok so Adwempan TV Becky TV e wo ho mungu so na mun follow se be ya dan the video bia ba mo sabeka Ghana fo munya no guase nsa mo de Queen Elizabeth yi na dan bi fu no